Kuma arikunyo muma yotungata mweri ywa inana mwaka yongirele mirongo na yele amiro beterete kona witi na mbere ende nimpangrata na kedirete kujero atiate kawe MCs na kinya MCs bambunge miro mwankaba mbiri kugeria kumwania na kinya gerere onkare kuya detira rekera ma myakele ke otungere tedirete tino kire ara kinyango tano edirite thina kawira kyonaga kinyokiridana na kanisa kandarathi na kinya tungeria bangi amiru oni ngwendranirite rogonaru. It must be noisy and messy. Kidhuranira kia nocho kamiru na kwitana mbere no turuboke ya mukariura wende wa widire kawira mwangaza kedira kirikana wabuka tha nontobo kiridana na barabonde boneka kwatania njirenekie kukioneka mundura wokine ndi kwa kaita edrite RMC ontoburikana wa kinyantu kwekia mbere kweria kwa riambunge MCs babonde ni baumarukire the national government and the county government narwaria nendero onkarore kwira MCs baraba ingi boneka kumeneria boka thonto bu na baraba kaibethira bakialuka oina no batona ikaro bukona twakama goike bukanywa tekaba tukame twareta kaua kaonka akathano ngiri mana tano ulo ya tobora akariba wondira aishimiwa betete bagonka muntu neye akabwarairia kanywa katheri abugaira bira aretire atia aronkere ira uragukara noragubati gukara na tutimwira twikura jawe tutiono gikawira twiro twinde atugwonka ibi tugwonka nugwonka oni otegwonka mbokete na ntibati gwonka na oni andaringeri kura ne antoba meru isasawa thank you antobaro ire dikira imboire ali antobaro ire dikira imboire mpatho ate kawe na kanisa nyontobonge bora bwithirite bukioneka kaitenekara ari wathanine thina ii niyo yaumanirie na munda yegoji yora yotumerwa ni kanisa ya Catholic kanisa era kinya ethirite nindi kibuthe kimisa kumania na miambo irangabana kawira ethire agikakia ontobu botomochore bukie na kanisa ii bokumampio mwankire rwarituri Chonkuone nitobonengera maratasi jonde butwire buri EACC kedra kwina haki ya kithaka kia mwingi kiendwa tugatigira tuone ro kwenda kuliwa na kuliwa noro winyene twa kwinyoru ako kithaka kira ikia county council inabo ari miaka 40 nikatwanengerikio kenda to develop na kwina kinya history na ntukwe kinya tukarita all those documents na bokona ende lakini kutinda weta kuthukia kanisa na kuthukia antu barabangi nte wete kiunio njira ira ya weta and even again to make mockery of God weta kuromba maromba jara ya rombero ya mockery wetu tenda weta rutere rumono batigatwetere itwiye barabonde bamoka murungu what normally happens yakabubuteani ngabana kawira nethirite kinya kioneka kureta ibindi bya kumeneria na kutharikira mabisa baukaria yakubura konekire ntere charwiga buthuguchi central arawe wengwa aiwatithirie na njira witia ngarine ya borithi ulikuja kufanya nini? Nilikuomba ushuke gari uendelee kazi yako. Ulikuja kufanya nini? Lakini umekataa kushuka. Hapana, ulikuja kufanya nini? Hizi kamera zilikuwa live. Baadaye ulisema tukakuruhusu watu watoke, lakini sasa nikakupata umeingia kwa gari. Wewe ndio uliniweka hapa kwa gari kwa sababu unasema radhi kinyabo batiti nyuma bo tikumaniana bokwithira kinya batiri pending bills endene kumaniana ngwecho bwithia barabara ira chethirite nende ikinenkana irwa kithirikari nene okurukire MTF onto batire baingi batiwiritwe na kuangwi ikwithira ikinenkana irwa kontu kungi kawira na wire akeya antu barabe nture na kana contractor barabe ondine ibo bakaritangwe ende ko methera ni MTF area ondine ndiko methera ibo bari ya mero nduka kwenda kuwa kwa uma tukiara sina mantu tutewekira siasa mantu ya MTF na contractor
kaba contractor Rikera Mwangaza onekete ukiridana na babunde ati uli ukiridana na seneta wa kaunti ya Meru amwe kinyana na bunge ba kaunti ya Meru na tungere bangi arakukarikanwarira rais Arentere Chaigembe kawira na yukire kanya kau na kubameneria bokadha Kaunti haitatekwa nyara na makatero 10 ambao wanafikiria Meru iko na shida. Watu 10 viongozi ambao wanalipa mshahara wa 1 million ama 500 and above always to make decision ya kwamba Meru iko katika shimo, whereas we know shida yao ni yao wenyewe binafsi, tumbo zao. Kauma kawira nethirite akikiridana na baingi barantu chiumbe na kinyatongeria kwa miaka ili irethirite arigitine na kiuria kira baingi bakuria nikithira aringita na mbere utungata kwa miaka 5 no waitiwa batikiridanite nwe. It must be noisy and messy.